Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras kada kayo amin papagayam, inta ibasa ti Hebreo Kapitulo 13, versikulo 16. Diyo liwayan ti agaramid iti nainbag, kan panagtitinulong yo, tadagitoy ti daton apakaragsakan ti Dios. Papagayam, intay denggan ti maysapay apakasaritaan, amay tampok ti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Gemma! Gemma! Oh, lakay. Simangpot kagaya man. Nakaluto kan? Ay nakit kita ang maaglaklako ak. Diyak pa'y naipaibos daytoy lakok abangus. Anya nga ti kanon may kadagitubing. Daytoy. Lutum lata daytoy bangusan. Ah, Ada ginatang ko abagas ijay. ay, buwisit kid di. Nabanban ka? Siyak pa lang ti paglutuan. Agawit kan! Ha? Ay, unay kat daytoy ataon. Siyak lang arudan tagberbero. Iso pa'y ti agungot. Saan ka na ginluluto dita? Iturog milangan ka dagito ubing ti besin me. Ay nalakay mabiitan daytoy. Maluton to'y si daan. Nagkunangamin kan ka nga, glako kaya. Malugi kan to manan. No sa anak nga aglako, pangala ako mga iti pagbayad ko kadagiti utang ko. Di nakmat ikan iti pagbayad ko. Talaga? Naglaing ka nga agutang? Kalpasan na, siyak ti pagbayadan? Naglaing ka mutan? Isungarod nga aglako ak, tapno sa anak ko na dumawat kan ka. Kwartam laeng ti kwartam. Umay ita dagiti agi deliver iti lako ta Urayam ida dito'y kalsada. Ay, sa anak san nga aglako manang. Apay asaan? Nakarugi ka lang arudan. Sumardan ka. Apapaan nakmat nila kay ko. Bag kumamot ikan na ka iti kwarta. Isardan kun san ti aglako. Ay awan nakapsot ti pakinakam mo. Maabak ka talaga. Pinautangan ka lang arudan iti pagpuunam. Ituloy mo kit iti aglako. Ay sana mabalin. Ituloy mo ti aglako. Iti kasta, ada pagbirukam. Kasta sumurot ka kanyak ng aglako. Tada swertek iti panaglako. Wan manang. Uray pupuutem. Dagita lakom a prutas. Maibus adagos. Sapay ko mamanang. Wan gayam. Napanagtrabaho nila kay mo. Pinagsardeng da kanuman idan nga trabaho. Kunakon kat. Di nasaya at tanasursuron ti aglako. O, di ada igatang nyo iti kanon nyo. Manang, adda nagsardeng avan. Ay, sige, payapayam day ta bumaba babae. Ma'am, gumatang kayon iti prutas. Talagang agbirbiro kami ti prutas. Ang damat gaya man naglaklako ditoy. Wan madam, dito'y kayo nagumatang. Ala, agpili kayon. Sige man nga rod. Mabitlae nga. Ayabak ti asawa. Talaka tilaho da dita. Wan nga rod. Nalaklaka ngam ijay sentro. Ala, dita tanto nagumatang inton maminsan. Wan asidagpay. Makitam, di ada-adagos sukim. Nakavan ko naman. Un nga rod, baknang dansa manang. Kunakno amin abak nang kat nalaing atumawar. Ngamday di amadam cancer. Imbagam ti presyo, saan dan nagtawar? Amo damat siguro tirigat ti aglako. Ni, sumipngatan. Asino nga ti agluto ti kanan nyo? Imbilin ko kini katugangak manang. Impaaw-awir ko matan dagiti anak ko kankwana. Kat, nilakay mo ngay. Anya ter aramidan na. Daydi agtugtugaw laeng. Naglaingan? Umay nakakumakaduan nga aglako tawan mo't gayam trabaho na. Mabain nga aglako. Ha? Kabain na ti aglako? Ha! Di mo pakpakanan. Tapno makapanunot. Adda ka din ni Gemma? Ada na panan na. Asino kayo aya? Umay ko singiran ti utang na. Manon nga aldaw asa na nagbaybayad. Ilamlam mga nagsamot. Ne, diyak mo nga dautang na kada kayo ha. Ibagam iti asawam ano saan nga agbayad. Ipabarangay kon. Anya? Idi pa'y laabirbiro kak. Kanahin nga umayak dito balayo. Ngam awan mat ti tao. Ilamlam mga anak.
Tadi na kaya ti agbayad iti utang na. Bilang numano a kilo da ito inalak alako. May isa. Masayat mo ta si Mangput ka, Gemma. Mangibabayin ka. Ay, agore ka. Dinak pala ka sa ulakay. Tabil-bilang ti ginatang ko alako. Bayadam ki di dya utang mo. Tano di kagbayad, ipabarangay dakan. Madamdaman ton nga agsarita ta. Apay, di ka makaawat. Mangibabayin ka ngamin. Ayan diyang singsingir. Adda pagbayad kun. Adda kwarta kun. Pasensya kan, ma'am, ta sa anak-anak kabaybayad iti napalabas ng aldaw. Namin ano nga minanapanak iti balayo. Ang awan ka. Aglaklako ak ngaminin, ma'am. Agbayad akon. Addan pagbayad ko. Nasaya at matno kasta. Pasensya kan kanyak Naungetak ngamin no maminsan. Maawatan ka, ma'am. O sige. Tangay imay kapay dito yung opisina nga agbayad. Ikan iti discount. Ha? Ay na, agyaman ak, ma'am. Ikan kapayan iti freebies. Mangpili kan iti mag-akayat mo. Ha? Ay na. Agyaman ak, ma'am. Ay, dayti man adda kalub na ti kayat ko, ma'am. Ay na, nagadundag-gatangkan ka. Pila kayo lang. Anyat nagan mo itayin. Gemma, madam. Syakmat ni Leti. Dr. Guzman. Profesorak dita university. Kasta ka di, madam. Nilakay ko, agtrab-trabaho dita electric cooperative. May sa kadagiti board of director. Iso ano ada problema yung iti kuryente, yawag yung lang kan kwa na. Ay na, nagsayaatan, madam. Tanam-am mo kayo. Oh, ikan na kun iti 2 kilo mansanas kan dito'y grapes. Ay, uwan, ma'am. Mabiit lang tamangi kilo, Sige, di ka matanagan. Ibagak kadagiti katrabahwat, anala katilakom. Umaydan to gumatangkan ka. Ay, sige man nga, Rod, ma'am. Agyaman na ka. Okay. Akat manuti bayadak. Ay na, nagmayat tagla ko, manang. Nalakok amin dagiti prutas ko. Awan tinyawid ko. Imado ti sukim Imay pa'y gimatang dagiti gagayam ni Dr. Guzman. Wan nga, Rod. Ay na, jak amo amabalin gayam nga agbalin a doktor. Oray saan nga agagas. Mabalin Doctor of Education ti awag da dita. Ay na, nagsimpet manang. Saan akas kadagiti daddo maadi adal a nagsungit. Iso nga rod arumbang anasimpot kamat kadakwada. Tani, nakaan-anos da kadagiti pada tanga aglaklako. Lakay, mga lakay iti tricycle tapno adda pagpasadam. At ay gatang taya. Mabalin apa unaan pay laeng. Tinagan tanton Sa bagay, makapagpasada kiti tricycle ta awan pa mo ti trabaho. Itulod naktumeten amapan ije palingke. Ngamin, nagngina ti arkila. Sige man nga ron, bakit? Sigapay lang ti makaamo ta sikatada kortana. O, nudyak nakapanunot nga aglako-lako. Di awan ti kastoy abiyag tayo ita. Kita man, kompleton dagiti masapul tayo dito kusina. Saan tayon maibibusan iti bagas? Mabain kanto mga ming aglako. Ay, saan itan bakit? Uray kadwaan kan nga aglako. Ay, ito man di katalo. Ay na bakit? Nagatot-agatang kadagiti lako ta prutas. Partakam ti agunay lakay. Uy, basta si kandi makamong agbarya Siya ko. Masapa kami nga agawid itamanang. Tana ipaibus mi mat amin alako mi. Ay nahuan nga rod. Siya, adapay lako. Iso nga agbati akpay. Umay kan tumang rabi ije balay mi Agluto kanon nila kay iti kaldireta. O sige, ikuyog kunto dagiti ubing. Nayunan nyo tilutuan nyo Un manang. Ay, un gayam. Adda madlaw ko. Saan matin nga umay gumatgatang ni Madam Cancer? Jack man amo. Uray siyak. Nadlaw ko amanon nga aldaw ajak nakitkita ida. Gapo kadakwada imado ti customer ko.
Di damat nagsubsublin. Ang mga nobisi da nga agasawa. Amumutan, agpada da a professional. Sa bagay matkit di, Lakay, urnusam dagi talakutan. Tado man ti aggatang inton madamdama. Wen, di ka madanagan. Kasya akong di makaamo. Ni, lakay. Jay Vanda Madam Cancer dayta, Sino ang Madam Gansar? Ni Sir dayta bimma ba? Naimbag nga orasyo, sir. Kastamat. Umayak man gumatang iti impagatang ni ma'am mo. Ay, gayam, sir. Apay asaan mo akadwa ni ma'am? Ada kami ni hospital. Adto iti listahan ti impagatang na. Na ospital ni madam? Wen, naoperaan. Anya? Breast cancer. Kat, kumustan, sir? Dayjay, agpapaimbag. Kat kayat na ti mangan iti prutas. Sige, sir. Kat ibagayong agpaimbag, Wen, makadanon timbagam. Ay, gayam, sir. Sa dinungay nga ospital ti ayan na. Apay dinamag mo no sa dino nga ospital ti naka-confine ng customer yo. Inakbisitaan, Customer mo lang dayjay, isakit mo una yan. Ay na, saan basta customer dayjay? Nasingpet a customer. Di mo ka di amo nga imado ti aggatang kanyak, gapukan kwa na. Saan nga aglako ita ni Gemma? Siyak timbaw nang agla ko manang. Tada ka no sa rungkaran na di ospital. Sino? Diyak ano customer na abak nang. Anya? Diyak man na mo kanguwa na. No apay ang masapula sa rungkaran na pailahin. Kat di namat kapkapin ano. Ada bisita. At damat lang ang bimisita kanya. Ni Gemma. Diyan nga tindera paggatgatangam iti prutas. Ni Gemma, pastrakan. Umasidig ka dito, Gemma. Ay, agyaman sir. Kumusta kayo, madam? Ay, naoperaak. Nakapsutak. Ay na, madam. Namiss kayo. Pasensya kayo na. Itala ang anak ka sa rungkarak, ma'am. Diyak ngamin amo na ospital kayo. Ay na. Agpaimbag kayo, madam. Maragsakan akta imay ka. Amom ka di. Asikapay laeng ti kaunaan abimisita kanyak. Nagaduag agayam ko. Ngamdidak pa'y malakip asarong karan. Idi lang amin kalman amo na opera kayo gayam, ma'am. Iso nga imayak adagos. Tapno kumustaan kayo. Agpaimbag kayo, Wen, Gemma. Kayat ko talaga ti maimbagan. Wen, madam. Ikarkararag ko. Asapay la kumata na daras ti imbagyo. Agyaman na, tabit misita ka, Gemma. Dakalabanag dayta ka ni ma'am mo. Pudno ka di nga awan ti simar sa rungkar kankwana, sir. Busy da amin. Sir, kumusta nga iti kasasaad ni madam? Sabay ko mga rod ta makarecover adagos. Ikararag tayo ang maimbagan adagos ni ma'am mo. Uwan, sir. May saak kadagiti mangikarkararag kankwana. Agyaman na ka, tasaan ka nakaliplipat. Makuna anapudno ka gayam, Gemma. Uwan, sir. O sige nga rod, sir. Agpakada akon. Baliwak tumanan ti sumarungkar dito ospital. Umawag inton Madam Damadyo may agi-deliver iti lakuta. Mano aya ti order mo? Nayuna kon amanang. Tama ibusanak tumanan. Kasta ayan. Ni. Ti van mo't dasar kan Madam dayta. Ni matlasar ti bimma ba? Kumusta ni ma'am? Naimbag nga orasyo, sir. Oh, kastamat, Gemma. Ay,
Sir, kumusta ngay ni madam? At dali taon ng tivan. At dala urnusan na agamit na. Naimbaganan, sir? Wen, kasi ti Apo, nakarecoveran. Kaya agyaman na iti kararagyo. Denggan ti Diyos ti kararag ti asinuman nga agayat ken kuana. Katkas agayat iti Diyos, intay ituloy tinasayaat apan nakilangan iti tunggal maysa. Papagayam, ditan ti naggibusan ti maysapay apakasaritaan, anay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biyan. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iti inkay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.